dan dipegang tembang disimpulin sama kanca harus mau kancana nanti anu peretos kerja gawe sarang mau dah iris soal gimana ya kalian nyebatnya hasbani Gusti Nu Maha Suci Allah wajah lagi nuhun parantos supi kaya patempatan nu salami diantos-antos dianti-anti ku sadayana dikenangan dikemprangan bukan cara negeri prosesi mapok nu kasep andang bertentang dikawitan alah yang jajabohan balik dari kadu bahoy tuhun kasep lenyang sumpi bolo kalian katampung kabandalo wes alah ilaha ilallah Gusti Nu Maha Agung si dalam kasih supaya rahmat salamat lamun jumlah dirajahan apa-apa antosan lawat tumut kasalira sajangnya marakana bewara kasakumna balaya ada syampuan wah bacaan syampuan jadi supi atra alut dalapi darah gending gerah ramekan dalam yang gerah papakan berpayung ngerabukakan berpayung ngerabukakan berpayung ngerabukakan pada syampuan Layo majiga hibar jiga isu nakasih paranting ya jangan sedas harira kurang gunung gumuruh genis lama papasangan
kuat gila guys kolot. Alas ya. Kadut cangkang ubat na. Turun pada usaha itu pada hernia. Alah bukti aku. Gusti, Allah ya Rabbi, ya boleh jadi kasep. Alhamdulillah boy, pasti gesan nggak jadi. Alah, terus sudah barulah zaman tua. Hayang kawin tekot kudu direremokeun diadu-adu dor di ditu sartineun dumang ning bulang itu ayeuna mah ais kuning bisa lewat tahun wae. Kenalan teh lewat Facebook, lewat Instagram. Wah ganteng tiga panganten. Malahan bang gua pisan geus ka panganten. Ayeuna mah geus kolot teh jauh ya jiwa goreng patung. Udah kumaha. Tapi papaksa jadi lengser na. Bye naon. Gua oke gantengan ini jodoh gua. Ya saha eta nu ngomong. Ai surami. Di Tegal gede. Jadi Tegal yang gede gitu. Aturan. Ima jeung saha dieu Mun kaya sorangan tadi na marek mawa buyur. Udah di bawah buyur wah. Di bawah kan ada yang biru sekuat banyak. Ya. Tabuk Aku ayah cerita. Biar cantik jelita kayak Vanessa Angel. Itu mah 30 juta mana mah 30.000 ke bihun mulai. Sedang di meja-meja isi. Kalau pakaunan. Oh, dia mah arwah yang yang sabelengkuk. Yang atuh. Kasih paling ganteng paling cakep. Apa yang kau tahu lagi? Belum cukuplah bagiku. Tiada cerita. Bajuku tak dia tiada cerita. Kuat cangkeng mah atuh geus. Aja seuti ku juga ka sawah di hati. Aturan pengasem datang bertentang. Pakea datang di ujung. Mudah-mudahan tiang nini mudah-mudahan ini cita-cita kamu hidup. Sing aya dina siapa menurut dina urang siapa nu da ciri kana di kabul Allah Subhanahu wa taala. Dina doa usa uyun ka jadi saleuy kada jangan salamat mohon sianenya. Dak ajang. Urang pakak lagi bilang karunya. Amaseun. Alhamdulillah. Ada.
haturan jimat awake haturan bahagia sumpi solani lale solani lale haturan jimat awake haturan bahagia sumpi padanya Perseka kebersihan manah ada jantan sepuna cawang panganin istri salajengna tiasa dilajeng angan usafahah kada jantan salon sepuhna sabaratos itu sumangga digendeng bae haturan bagali kita opat panos disahirikeun mangga kase mangga lengga niwa rombongan sadaya semangat haturan